nazi inkunzi embili. Alright bafethu, niyababona lezi insizwa lezi eziwu-2. Asey'shayeleni ihlombe bafethu, zimele i-country ngobuhlakani. Kuze kuthiwa khona abantu abanobuhlakani, ubuchule engibubone kulaba abantu abawu-2. La sinale ndoda le. Le ndoda lena kwathiwa ayivule ithimba le-GCI eJohannesburg elizophenya nge-corruption. Kwazothi le kwathiwa ayivule ilentuza i-Political Killing Task Team, i-PKTT, in KZN, right? So bavula bavula lama units la okanye lama divisions lawa bawavula, right? So now nansi into esiyenzeka le bayinikeza abantu abawu-5 ukuthi ayivule leli thimba layo, alright? Uma beyinikeza abantu abawu-5 siyazi into because le corruption into umkhuluma nje igama lithi corruption bokwazi le nto le ithinta ama-politicians. Kodwa no sizoba senkingeni. Asiba aba-reduce ngendlela thizeni-ke baba-reduce laba bantu ukuthi bebe bawu-2. Obviously abantu abawu-2 they cannot do that job. Uyayibona lento le. So izosishaya nje lento lena njengalezi zinto ehlezi zenzeka ukuthi kuphela iminyaka kuthiwa kwenziwa ama-investigation kwacima njengoba hleze sibona. Yabona nje ukuthi bekuzolokhu kuthiwa hayi kusaphenywa. Bese yasuka le. Bese yabona hayi kunaleli thimba elilaphana KZN elidumile elingadlali okuyi-PKTT. Usethi lona webafu usho kulo. Awungisiza la ngidingimeni phawo. Ngifuna ukuphenya i-corruption la eJohannesburg. Bese ithi lena engapha ethi no relax. Uyabona labo bantu abafunayo ngizokunika even more kulaba bantu kade unabo. Ngizokugaxa nje ngaba-10. Hayi besane besuka aba-10 beze ngala behambe beye eJohannesburg. Kufundululwe. Siyabona kufundulula zonke lezi insizwa lezi oKate Matlala abantu manje babona begcile emajele. Bese ziyabona phela ngithi lena i-corruption ithinta ama-politicians. Zibone lezi ukuthi hayi no. Ngoba phela laba bantu basuke banqonde amandla. Basebenza kangaka manje besabeza amawala kodwa ayeyilalela. Phela sebethinte lo. Akuthi uyabazi laba base-KZN laba babizwa nge-Political Killing Task Team. Ibona laba. Kodwa uNkulunkulu. Asenze nje gijimani valani hambani niyovala laphana nivale le-Political Task Team. Zigijime ziyoyivala. Kusho bani? Kusho lo. Hayi kuthiwa abahambe beyovalwa la. Hayi futhi kusho yena. Banikeza yena i-mandate ukuthi vala laba bantu because kuyonakala phela manje. Ayagijima nangempela ayovala. Kanti hayi akabuzanga elangeni. Lezi zoyi-2 zive sane zadlala umqondo kwathiwa hayi no yazi uthini. Uma nginika laba bantu bazokhumula lezi igqoko abazisebenzisayo lezi ze-PKTT. Bese begqoka isigqoko sakho laphana as u-GCI. Uyayibona lento leyo. So now okwenza ukuthi uma uthi wena uqeda laba amandla kodwa laba bayaqhubeka. Uyayibona lento leyo. But hayibo sathi sivalile kodwa kuyaqhubeka futhi la. Uyayibona lento leyo. Ziyaqhubeka lezi ziyaphenya. Kodwa no sokwenze njani. Kodwa no asivesane sithathe lo. Angithi ndiyambona lo. Usibiye kodwa no Sibiye because wena as u-deputy u-deputy national commissioner yazi asenze njani asibaphuca ama-docket. Uyayibona lento leyo ukuze ama-cases abangaqhubeki because they thought ukuthi laba abaphenya ngala okusho ukuthi ibona laba. Uyayibona lento leyo kanti no bagqoke esinye isigqoko. Uma begijima be-KZN bathatha lama-docket uphenyo still liyaqhubeka because ama-docket awekho la. Ama-docket angala. Uyayibona lento leyo uphenyo liyaqhubeka so manje ayisabambeki lezi manje seyihlezi nama-docket nje for nothing. Uyayibona lento leyo awalokhiwe lama-docket bahlezi nawo but uphenyo still saqhubeka because ziphule umthetho okusho ukuthi futhi ngiyacabanga ukuthi yona le
isazoya phela laphana iyochaza ukuthi lama document ayiwathathelani because ama document fanele ngabahleze epolice station. In fact even nayo ilento ze PKTT ima yenza investigation ama document wabeka epolice station awasuki uma kuvulwa nje ama case ama lento zama document ahlala epolice station. Manje lo safanele azochaza ke manje ukuthi afunana ama document laphana uyibona lento le cabanga uzochaza into futhi engaphumelelanga the mission that failed uyibona lento le because babamba utalako uyibona lento le babejaha utalako babamba utalako ama cases wona asaqhubeka ziyaqhubeka lezi zase GCI zibopha abantu uyabo ayi nazo sigcine izibonile lezi ubona sekuthiwa inoba futhi kanti esiyibambile ayikho buyiselani lento emuva zayibuyisela emuva abuyileka ama docket ase KZN uma ethe buya ama docket ase KZN because manje phela lento lena naye lo kufanele azochaza ukuthi ama-docket ahamba ngaliphi because manje njengoba kwayibona laba bavalwa ngaliphi futhi njengoba phela uma ebanjiwe lama-docket lawa amacala angabe sakwazi ukuthi aqhubeke because ama-docket asemile phela manje ayizwa lonto. So now into ezokwenzeka-ke manje lo safuneka ahambe ayochaza bobabili lapha fanele bayochaza phela angithi lezi uma ziphenya kuningi ngamavundululo okuzayo. Siyakhumbula ukuthi upresident wethu Cyril Ramaphosa, Mr Cyril Ramaphosa wayincoma lezi wathi umsebenzi niyawushaya bafana. Hayi nawushaya umsebenzi bafana because uyazi vele ukuthi ziyawushaya umsebenzi but akabuzanga elangeni. Ubengazi ukuthi phela lo zona lezi eyishaya umsebenzi kuzovesa nekuthathwa ezinye zazo kuthiwa zize ngala. Ngiyibona lento le sezizowushaya umsebenzi ngapha lo msebenzi ezinconyelwa wona ngapha sezizowushaya ngapha and manje uma seziyishaya ngapha zizovundulula ezinye izinto zizovundulula kuningi ke siyeza kule ndodana kuthiwa indodana kaCyril Ramaphosa abayibiza angathi indodana nephew okanye siyibiza ngani lento lena siyibiza ngomshana kanjani omshadweni wakhe oqala uRamaphosa okusho ukuthi ubhuti kaNkosikazi uma ubani uma umela uzala lensizwa lena ebizwa ngobani uHangani Mawumela. Lo nsizwa ngathi inokuthola amathenda ngendlela engaqondakali. Lapha siyaziza indaba laphana Kothembisa Hospital. I think it's about itenda kabani 140 something yayithola engathi qondakali and akuyona yodwa ziningi izinto ziqhamuka ngayo ngoba uma kuthiwa kuyabhekakala kahle hle ukuthi iqale nini lendoda ukudla amathenda uthola ukuthi iqale le corruption esiyenzakala because ngathi ibisine influence even khona lapha nesibhedlela ukuthi ubani afuna kathelwa amathenda ubani afuna ngathola amathenda imali fanele isebenze kanjani zonke lezo zinto lezo. Anoma uthi uyabheka lensizwa lena engazi uthi umakhelana kaKhet Mahlala engazi uthi kuyabonakala ukuxhumaxhumana nayo noKhet Mahlala engazi uthi futhi ezinye ke ezinkulu zithi engazi uthi i-security ye-presidential iyabonakala iyongena lapha ya endlini kalensizwa lena ekuthiwa uKhet Mahlala. Kuningi kuyeza bafethu ayi kuningi kuyeza ake sihlale sibuke. Umbuzo wami ke omkhulu uthi uma ngathiwa kuyenzeka uma liphenyeka ibheshu bese lithola ukuthi ugovernment wethu beyond repairs akusalungi bese kuyasuka lo. Ngikhumbula lensizwa le nangu general phela lona okwathi wavesa noWashenxa bayengcenye wathola okukhulu ukugxeko. Uyabona uma ngahle kuthiwa usiyasuka lo usethi hayi madoda ngoba phela uma kwenziwa lolu phenyo uzothola ukuthi there is outside infiltration disturb everything yenzeka la eSouth Africa ene influence kulezi zinto ezenzakala bese zithi lezi hayi madoda engazi ukuthi ugovernment wethu based on ama evidence azobe khona njengoba kwenzakala lamanyundululo bese bethi siyayibamba igovernment isibhilonga ngakuthina kuthiwa Cyril hlala lapha yenze bani hlala lapha ithina sesiphethe umbuso nizoba sola
leyo nto ibizwa ngokhuphi, ibizwa ngekhuphi leyo nto leyo. Nizobasola.